a company nero yemo na ase company ngutwara tore director ne manager yes na abakora imirimo mbaro okonyora maybe ntubwate department department gete tubwate departmental heads bagokonya onye ne manager no director kumanyanga department head of procurement yes mambo kama head of accounts yes human resource chari nharoro kabisa yes na mambo kama hayo yes lakini boneka rukuri no director ne rubwate ama muraka mono yes ase company une iyo one company ya mwime ya Ruiru ne bwata bakora imirimo na bakora imirimo manyete igobari mixed yep basubati mbaro na basacha mbaro ega happen ngabono umusubati naro utara ere tutara ba people a young lady lakini no muyorenge kienimeki ya nambu yale kororekana bwana ekera ko igwe mirimo gakorera tu vetting akanyore mirimo interview igakoru kabisa no mochoko akapewa kazi kulingana na qualifications chiaye no monte company yatagete kaigwe mirimo agachake mirimo by then the manager and the director mbarenga asigi bariko base timu ye govet a human resource nere utwale timu ya yoro correct bakora interview yes una public service body okora yes hono a manager no director mbarenga sabari yarake amangana ye company na kadari kamba ye karongeri kialengo kiabo bisa kurwa chinse au imihomo chona Nairobi bachite goikirana bakara balinde for some time kuba akorera bakanyana bakora imirimo mbali kiraba ya nali bakora report iga orientation yego korwa na rokoro induction yes mbura gokorwa ere aye kege ko bayigo bisi aye erori gotumeka aye entereba yawo nereye gusonye kumaite kogendia kwa ba signed nyino monto sales na kadhalika gari yako ndio hii bana mo director karacha no manager omaite rande basikaine bagacha kubagoja kurugeita amaisa bonsi akarumu swati olia bagote omaite bakaligirira libago sumaya ligagi wewe na wenjia oe dade kai abadoro bali getuche atabara barabeti gira makogo babe betezana omo manager no mugaini karora maiso mo direct ajire ruti iyo akeruzime bwango chunga kazi bwana chunga kazi akeruzi ruti iyo mo direct abono akagenda obisi ya direct ikabanga abantu bali bali getu bageni kara eto obisi ya direct mu orient mu manyo mo direct abamanye moja baada ya mwingine wano mo direct kakanyete orindi yako ja kwasaime ekyano mugeni oligetu kero mo oligetu wa ara se group ebo ya induction yes oyo gokoro basora no akakano oliyo gocha hona akasinyo kotenga ka mwale kora rento oli arache amere kali sikago ya kwanza ali kujibade okay je tukatira hidi akagaja finally maitoli agacho ibwo mwalio she was the last person gosoa bisimo director bana mo director agaja kago soimo agateba ndio agacha akamurisivu enjere ngao karai karanza na iretege kaso bisi eliko bwa bande ababanda aliko babasaga gatembu wangu so wangu kara soka bora erede mirimo soka emirimo ne boro soka bwangu bono ya gatika rakabegeka actually what happened in Kiringa umo director kaire namba yaye bono kaire namba yaye bagachaka private communication finally bagaikera se bacha bakaiwana na bagachaka magana y'ubwanchani hapa na pale ala so uri akabo musani bo director mo director akabo musani oye so bakagendera nchirenga bune iyo umwise koyo bagocha gushtuka one time kwamba akona mimba ya director huyo yes ya director bwana mimba director alikuwa ameoa ni mtu ana familia yake amechipanga vizuri umwise koyo bone sabwe kumuito gochaka korengera lina ki inche nkwa nenga nimbwa to bolitobo number 1
nkusaria ndi family yo director yekera mukaya igwe igongo koroga ali moino na ende nkurire go seri gwe mirimo so ibintu mbibire nkurindaga masikani yo director yo ne mirimo lakini kuno wanya nabo nganguche kuhira umwana oyo agete biga ndero tinkurusi haya aposho ni hapana huyu ndio mtoto wa kwanza huyu siwezi igongo tebyo mu director gusegonda amogechi bono igonda asaliga akimbutere ni wega asinchandeke akabenda go consult basani baye babiri bakamutebiga aye baba isikambo bere umusi obo bori agento rakora application imbatana tije bakale kuyerwa ayo ekumatana tilifu ndo baba ya toro jado bori akambari abo seguro baba tilifu agibaba ayo tika bakale uju kwa negetekio wono gachandegete birengera ringaki aki ngangende guchikonyora umwana none abaje kumburi ngongetu mbona nguchiko batebi hongote baliyoka usenkoleki kwa sababu ya kazi kwa sababu ya usalama wa kazi na masikani yumo director atoboe asitoboe ndivyo ndio kitu namsumbua atoboe ndio umaete okotoboa tali mochando intention after what atoboire na kiko chakiawe problem go break news ingakiri mbwato monto lakini jam doing my own things lakini be aware be aware monto nara omwana nara be aware neto bauti kubuanga be aware omonto nara omwana nara bororo na kingo kora stay ongochi. Those are two different things. Bana marafiki walimwambia afiate mdomo, eti afiate mdomo achunge kazi.